Saan ko mga siya ipabasule? Numarakarak ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybay-an. Sanak laam mo nuwag tuog ka, umanay kenkan makita na iti maminsan. Umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika tiyay ayate. Un punuak nagkurkuranga kanaya tinepelak ti gumura jakin paka. Imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinapud no nga agaya. Siya ipabasule, no naragrak ayat kelangin-langin, sikat na lawag anang baybay-an. Sanak laam mo nuwag tuog ka, umanay kenkan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika tiyay ayate. Kanayak tinepelak ti gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinapud no nga agaya. Kasalong ay patek ko ti kasken ka, martirak tapuso ayat mo jak marik na patay kon jak marik na tadungom kasalua jak kuden panagtuog ko. Inon punuak nagkurkurangam kanayat tinepelak ti gumura jakin pakat. Imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinapud no nga agaya. Kasta kadi tinapud no nga agaya.